Ja sam se apsolutno uvijek izražavao samo onako kako sam ja htio. I to datira doslovno od momenta kad sam ja bio klinac. Ja sam imao 7 godina, mama me bukla za školu. Ja sam rekao, neću tako u školu. Morali smo se vratiti doma, da se ja presvučem, jer sam ja odabrao šta ja želim. I znači ja stav zapravo od uvijek imam. Znači kod dijete sam nekako uvijek imao moment što ja želim. Pa čak i kad je izgled u pitanju, znao sam da se neću tako šišat kad bi došli kod frizera. Uvijek sam imao taj stav. Koji naravno nekad je morao, prekosio sam, a zapravo moraš slušati roditelje, jel tako, to je logično, hvala Bogu da i jesam, ali nekako znam da sam prirodno imao tu hrabrost da radim onako kako osjećam, ne kako drugi, traže ili žele od mene. Uvijek sam, sjećam se osnovne škole, nosio hlače u boji. Zeleno, plavo, ljubičasto, tad dečki kao i dan danas svi nosimo, jel te, kao bež i traperice i to je to. Ja sam tad već imao moment, ja osjećam da želim drugačije. Što je teško. Danas recimo TikTok radi također trendove o izgledu. Sve veći trend je, znate sami, sve te estetske operacije, od filera, od botoksa i slično. To je nešto što ja apsolutno promoviram kao nešto što ne bi trebali raditi. Ok, razumijem, netko ima kompleks, riješi ga, respekt. Najčešće problem u tome što pretjeruju i to ode u krajnost u kojoj ne bi trebali. S druge strane, krivi uzori. Odgovorno tvrdim da 80% influencing scene ne radi dobro na društvenim mrežama i promovira krive vrijednosti. Što se jednostavno ne bi trebalo događati. Ja ako jedem u restoranu nemam potrebu to svaki dan objaviti, čak i da je tako, jer je to naprosto kriva vrijednost. To nije nešto na što bi mladi trebali uzeti uzor, a tako jednako povlače paralelu i na izgled. Ti ako vidiš 10 djevojaka na TikToku koje sve imaju usta do nosa, ti poželiš isto, jer smatraš da je to idealna slika i jedino normalno to jedino vidiš. Jer to ti je ono što je dostupno. Prije 10-20 godina mi smo imali pjevače i glumce na koje smo se nekako oslanjali i bili su nam uzor. Danas su to najčešće stvarno content kreatori na mrežama. I sad, kako ne pokleknut trendu? Teško. Ali baš zato ja želim promovirati zdrav način života i izboriti se sa tim stvarima. Inače, htio sam pokleknut. Ja sam do prije godinu dana bio uvjeren da meni treba operacija nosa. Zašto? Zato što i ja sam podlegao svemu i svima, jer svi oko mene koji se bave ovim poslom su radili nešto na sebi i meni je prošlo kroz glavu, gledam se ogledalo što bi ja trebao napraviti na sebi i ja, odredim da je to nos. Pa to boli. To boli i ne znam zašto bi prolazio kroz bol, a drugo zašto bi sebi to radio. Ja bi promijenio identitet i promijenio bi onu suštinu tko sam ja. Jer ako ja cijelo vrijeme promoviram da budeš svoj, u svakom smislu, i sad napravim drugi nos, onda to više nije to. Budi svoj, ali sa drugim nosom. Razumiješ, da, ali definitivno sam na vrijeme se zaustavio, čak sam išao na konzultacije kod doktora i samo me lupio šamar. Šta radiš? Kao, jesi realan? Voliš se, zadovoljan si sobom, možeš raditi na drugačije načine na sebi. Pritom, ne mislim samo na vježbanje, možeš i mentalno raditi na sebi. Nije svo zadovoljstvo u tom fizičkom što vidimo, ali na kraju dana jako je lijepo, kada evo ja sad mogu reći da se pogledam u ogledalo i kao zadovoljan sam, znaš. To je jako lijepo osjećaj, mislim da to isto dođe samo vremenom. Meni je drago da nisam pokleknuo i da nisam napravio tu glupost, jer iskreno mislim da bi mi sad bilo žao. A to kad imaš sad ružan nos, to te ne smeta. Ni najmanje. Ja sam zadovoljan i s nosom.